Ka Mawlai Town Dorbar, ka balas dang ya ka senta ban ajing kai bat kersan ya ki balang Ngop hau drugs ha Mawlai mau Kyrwoh house number ladap. Ha ringkat ka jing trailang bat ka Manpa Foundation, ha ka arpo tere jemang arja arpu sau kaliok pediang su sakat san lak na ka Sorkar Jylla lengba ka tenat social welfare ban penyar ya ka jing trekam ka tega senta. Ya kini ka song pisa la IT syakinoy lam ka Mawlai Town Dorbar, ha ka jing lam uba her lam bok war u president daw menteri badai kmi ya ka tenat social welfare uba Paul Lingdo. Kumban syukdo baka thong trikam ka Mawlai mau Kyrwoh rehab center ka long ban te la kam ya jing Kyrwoh u drugs ha ka than Mawlai bat ban ai jing kai kumno ban yada na ka jing sakta ka imlang sa lang hau new jing di penbuan. Uba polling do haba kran sikilat patai kubor loong. Bamenswa ka tenat lingba ka dream project kala aishwa henry ulak tingka sa ka Mawlai Town Dorbar ha ka bas dang ya kani ka center. Ha ka ba nalwa jong ka jing selok jing liu jing bat ki kala pelaj shu ya kan ka second installment jong ka jing kershan ka pai khat san lak tam sha ka Mawlai Town Dorbar ban Ïarap yaki ha ka ba ki ladap sedang men ha kasin ke peningkong nilai Ïarap iki ndulak menta kasin nilai khat san lak tam bat ka jing Ïarap kalong ban kershan ya ka jing kun jong ki persha drugs kawai ke baglala ban le kalong ba hadu lai po mut ki nong shong shnong ki balangop ha ka jasi jong ga jingkni drugs ki la yo ya ka counseling bat ha ka diga counseling ka balane nriu benai menta ngila penbiang ye ki kersan ya ka Town Dorbar ha ba ai ka bam jaga sa bat kiwi gijing don kam bat dakan ni gijing pelat shushu ya kan ni second installment inang kwa ban intensify ban nang kam penjur shushu ya gijing persang ban weng bat rat tungkong ya kan ni jing snew jong ki drugs na kan ni Jylla ke jongi na kata kadang pil ba kiwi Dorbar snon kini ai ka ju gijing kesan kawai kabar ni idang ya penbet ruk menta ya kini ke Jakarta kepada ke jongka Tribal Research Institute keba la borok sikata ni la Asia kini CRPF bakin penon kami ka kum ka kam bat menta ka proposal layak sakmat ban rehabilitate no eki bat ban shift no eki semau diam de kani ka layak sakmat bat cisin bang lala ben le kata nila aruban penkelai ketika kam maka cakar ketika bahaya berbat ke balong pedeng yaki amtang Mawlai ketika jan ke jauh mau prem ke tu betain berkowe di ladang yo ki kum kitu ki jakar ke Ïarap khamba ki bangi IT haki snong yang menta kadang datang ke ni ke jong Mawlai Town Dorbar hendai ki bangi trade kat buat ki NGOs ki lak palat ya ka sportly in Shillong as of now this is the first project the first Dorbar that has come forward to openly offer its support to the government. They have also facilitated us with a space which we could use. But as I had mentioned earlier, we are now appealing to various Dorbars to also join hands with the government. One way that we can immediately come to immediate help to the various Dorbars is through this dream mission to set up what are called halfway homes, whereby the Dorbars can offer us land and we will set up the required facilities. In the last general meeting convened along with in the presence of the Chief Minister, we had invited various Dorbars. We have made this open offer to them. A few have responded, but then some of these offers still lack the required parameters which they should meet. For instance, we're looking at lots of land on which government can set up facilities, or if they have their community halls which can be used exclusively for sheltering these inmates during the course of this reforms program. A number of these shnongs have offered their support
But for instance, they have the problem with the Dorbar because their halls would only be available for a limited period of time. As and when they have their meetings, they require those halls again. So that becomes problematic for us. Nakaliang ba Marco Mitri dkhot noi lam ko Dorbar ula ong bau drugs ula kejet yi kasnam ki khon samla bat kumta dan kam ka jinge trei lang ban ya khon yi hakathma persya yaw niu jingdi pen bu ai Ti ila inaugurate ini ka cam gujungi o South November na benda ka rehabilitate pan ai jin sumar pan ai ka Ïarap akaliang ka medical part ru ka jo po counseling part ini kena na Mawlai Kiba wan ka mon subha pan ai ti ka teng ki Baik ko akan ino ini kajing kerni kejuki. Kalau kami ni besok, apakah inaugural function ni dan kendai sedang kendai Shillong Mail ni. Nanti peta hari ni ya si di benar ini pun kembali. Siapa argu kena iwan. Jika lah ya kembali mulai benar ya hadu April. Kapol ya di sana kapol kami ibu ikan menghebelkan lagi kalau sauna. Di extend. Di nama kita orang baru thumai apa dengan kata. Thì ngày không lên lụy bà thì một thao một lần use the makeshift cam dùng ý thì lúc tay đang nhát cái second phase dùng cái treatment của bà đây so counseling part hoặc cái này cái năng là mỹ gần cái điều gì sao kiểu là mỹ kiếm lại số vấn đề sao cái điều là chiên và cái nào vô được gì mà na cái bà tiếng bà kiếm đây mình mỹ số sẽ sọt sẽ kia cái đó đi bằng lại sao cái patch nó bỏ mồ lại được cái patch số cái đây cái bà là như ai không lên là xin một khát đôi được khát áo luôn Mungkin akan one pie part second phase. But ini lumbiang ni kena bagi orang leci yang kita di orang school kita exam kita apply no. Kita dah rehabilitate kita besar pernah kita gila. Stu gila gula lagi kita komit lagi bah. Kita beliin show, kita mulai show, kita ngap show, kita jing beliin. Kita dah kita lah bet lagi belah joki. But ni monitor kompleks nong mulai Dorbar. Wei pui orang pas nong wei pui Dorbar nong ni pet di kena kita mi. Kita orang lagi dong juga mulai. Jadi kena lagi orang iki bagi buat dekat pun kerja sedang kerja kau, kerja sempat mungkin pai kena malah tapi dang melin show pimla show menggu pos nang mulai ke imno kumu jangli sebab sekau sebab tahu. Jadi don nama punya aktif ini jemput jumpa juki, ya semua bahaya ki hantai halon dong kapalong kerja aktif ini jemput jumpa juki bagi persang itu ni le. Kani ke effort kerja ni ke job kalau kalau don kita kerja semua po juki bong don pergi bayar. Kalau senang kita tahu kamsim ben yaki nimsim bom nimsim shot kapordai nimsim le shum gibri bobit ki persiapan ai ki ni khati kamon gujuni jadi semua betina bat hawat ki ngop ki dong bangop katukan ningut gila li pai ki khnu lu sho mulai nomor ba kira in be cheyo shahat bat kani kali yang ai kublai ru seng HYC maka jing invite jong mulai ton ba ba i seng bal khat nga pha di sha kum mulai ton ba balik kentu kin senang la mi ki po kham tiga HYC the winning seng kita kala mi ni aku boleh ya bagi leader untuk kita nampak mulai kita move beyond nak kerja kendu ini kena pengendit iki sih beberapa kita ya ada banlek penbuat penti ben kenrai ini jaga bedi drop bagi jaga bedi drop bagi nak bedi drop tiga long kesin jam kebingin sedang kami ke bahe kami ke bakrau hendak kerja sin jam bagi sim ke sim kerja sin jam dah kerja tu penpeni ba ngimdai ki Dorbar kiban Shillong Dorbar tang kanam nama ke partai kala ki jinx ni jinx ni bubun jai ki la rung poka sinong ka thau jungi ka kim judon menchwa ni kan na jing be kiat ikon ni be inong shet kiat ya tu ngila job menta ka wan sa kani tel ka Dorbar kam ki ya ni ngai ba kan long ba e ba wan ki mun te ha jing lam nanti ju Dorbar kum mo to Dorbar kum ka men long ba kini kisem halang ngai kila bud tir lang ni kam ba ni kemen ka jing ba kani ka kam ka ba penjot saya gari bu je bodo jungi bamdu saya gari je bodo jungi kali men ko tisun na po gari jungi umne ka bamdu te ge kesam ka bamdu se ge yo kot kalong ka ege ka ba ka ban jit sna ni ka snam ge jungi gari jungi ni kali kam de ka kam basuk yo mo ton ba ban ron ni gari ka kam nama de se ibu ki ka kam de ka khadu hi monitoring ge de le mo ton ba na ka por se ka por ge kendu ikini ka pangilong meeting ka por se por ge kendu idi khna i hab le mi bet ki hab le ban ai men sim ki kalau kam ko sim se bor so ge jungi ngi i loket tam snam ti kalau actually ka extra burden ni habis sim ngi ai ko play government ka su thu e kata ba fi encourage ni ba ngi ki next phase bi ya mata jo ni ka treatment ni kalau so counseling in play counseling mata mola petropom ka balong center
but itu kena kin wan biang but in persiang pada ni makan installment government ga ai ban acquire no ga kenu ga jaka bi set no center ban permanent ma ban chulong makeshift ni ma kwa kan long permanent ti gidor isnong tai le mola tom do se indon galat min karpat isnong belum jaka bi ai no bi set up ga we ga permanent center dum ta ga kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.